Gorontalo Adioson Community bersatu untuk meraih prestasi. Di sini toranya adu gengsi, gaso pasti mau bikin sensasi. Biar mau bicara toranya ambil pusing, torang cuma fokus belajar mau babanting supaya mengerti bagaimana sound racing. Jangan dilawang mau tak putar baling-baling. Lawan yang torang mau kasih gas, tapi torang ndak mau kasih keras, cuma mau kasih pukulan full bass. Jangan baku iko motarabe itu kertas, jangan baku iko motarabe itu kertas. Memang torang gas, memang torang gas, memang torang gas, memang torang gas. Torang gas, gas, gas sampai kasih pas. Torang gas, gas, gas pompa kasih keras. Torang gas, gas, gas kasih full bass. Torang gas, Gorontalo sound system berkelas. Memang torang gas, memang torang gas, memang torang gas, memang torang gas. Ya, gas Gorontalo Audioson Community punya visi dan misi. So pasti di sini tanpa untuk orang berkreasi, bukan tanpa untuk baku-baku mengiri. Torang bangun sound Gorontalo yang mantap, supaya dorang tahu Gorontalo itu hebat. Mau tutup itu mulu-mulu banyak cerita, MADP hasilnya ndak ada. Torang gas, gas, gas sampai kasih pas. Torang gas, gas, gas pompa kasih keras. Torang gas, gas, gas kasih full bass. Torang gas, Gorontalo sound system berkelas. Memang torang gas, memang torang gas, memang torang gas, memang torang gas. Yo, Gorontalo Adioson Community bersatu untuk meraih prestasi. Di sini toranya adu gengsi, gaso pasti mau bikin sensasi. Torang gas, gas, gas sampai kasih pas. Torang gas, gas, gas pompa kasih keras. Torang gas, gas, gas kasih full bass. Torang gas, Gorontalo sound system berkelas. Jangan baku iko motarabe itu kertas. Memang torang gas,